Perezida Donald Trump yatangaje ko Amerika izibasira ibikorwa remezo bikomeye bya Iran birimo ibiraro n'amashanyarazi biri hafi cyangwa biri mu murwa mukuru Tehran. Ni mu gihe Iran yakomeza kugaba ibitero ku mato anyura mu muyoboro wa Hormuz. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Truth Social, Trump yavuze ko igitero icyo ari cyo cyose cyakorerwa ubwikorezi bwo mu nyanja muri uwo muyoboro, cyaba gikoresheje misile, roketi, drone cyangwa ikindi gikoresho cy'intambara, kizakurikirwa n'igisubizo gikomeye cya gisirikare cya Amerika. Ni amagambo aje nyuma y'uko Amerika igabye ibitero kuri Iran mu ijoro ryo kwa 11. Tehran nayo yari yaburiye Washington kutagerageza kwibasira ibikorwa byabo bya nucleaire. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zishinzwe ibikorwa mu burasirazuba bwo hagati bwatangaje ko ibyo bitero bigamije gukomeza kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo guhungabanya umutekano w'amato anyura mu muyoboro wa Hormuz, umwe mu miyoboro y'ingenzi icuruzwamo peteroli ku isi. Ni mu gihe ibinyamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko ubwirinzi bwo mu kirere bwahise bukazwa i Tehran. Ibinyamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko ubwirinzi bwo mu kirere bwahise bukazwa i Tehran. Hanumvikanye kandi biturika mu mujyi wa Tabriz, mu byambu bya Shabhar ndetse na Konarak, ndetse no mu mujyi wa Bushehr uherereyemo urugamba rukumbi rwa Iran rutunganya amashanyarazi rukoresheje ingufu za nucleaire. Iran yakomeje gusubiza ibitero bya Amerika n'ibihugu bishyigikiye mu burasirazuba bwo hagati, yongeye kuburira ko izihorera nyuma y'uko Trump atangaje ko Amerika iri kwitegura kwibasira ikigo cya nucleaire kiri munsi y'ubutaka hafi ya Natanz. Nubwo Iran na Amerika zari zarumvikanye guhagarika imirwano muri Mata, imirwano yongeye kubura mu cyumweru gishize bitewe n'amakimbirane ashingiye ku mutekano n'igenzura ry'umuyoboro wa Hormuz. CENTCOM yavuze ko ibitero byayo byibasiye ibigo bya gisirikare bya Iran, ubushobozi bwayo bwo mu nyanja aho indege za gisirikare zibikwa, ububiko bwa drone ndetse n'ibikorwa remezo bifasha ibikorwa bya gisirikare. Amerika yanashinje Iran kuba mu mezi 3 ashize yaragabye ibitero ku mato y'ubucuruzi arenga 30 yanyuraga muri uwo muyoboro, ivuga ko ibyo byashyize mu kaga ubuzima bw'abasare benshi kandi bikabangamira ubwisanzure bw'ubwikorezi bwo mu nyanja. Ku rundi ruhande, ingabo za Kuwait zatangaje ko zarashe drone zavugaga ko zaturutse muri Iran. Bahrain na Jordan nazo zatangaje ko zahagaritse drone na misile zari zambutse mu kirere cyabyo. Kugukaza umwuka hagati y'impande zombi kwatumye igiciro cya peteroli ku isoko mpuzamahanga kizamuka kikagera ku $98 ku kagunguru. Nubwo intambara ikomeje gufata indi ntera, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko Washington igifite ubushake bwo kuganira na Tehran mu nzira ya diplomasi. Gusa yavuze ko atazizera ko Iran ifite ubushake nyabwo bwo kugirana ibiganiro byubaka. Hagati aho intambara Amerika ihanganyemo na Iran ikomeje gutwara amafaranga menshi. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Pete Hegseth yatangaje ko kugeza ubu intambara imaze gutwara miliyari 37 z'amadolari ya Amerika, hasaga miliyari 28 z'amapaundi y'Ubwongereza. Bivuze ko amafaranga yakoreshejwe yiyongereyeho hafi miliyari 8 z'amadolari kuva mu kwezi kwa Gicurasi. Trump yongeye gushimangira ko Iran izabiryozwa bikomeye mu gihe abasirikare ba Amerika bakomeza kugwa ku rugamba. Avuga ko izishyura inshuro nyinshi ku buzima bw'abanyamerika buzatakara. Kuwa kabiri, Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yatangaje umwirondoro w'undi musirikare wa 4 bakeka ko yapfiriye mu bitero biherutse kubera mu burasirazuba bwo hagati. Uyu musirikare ni Sergeant Angel Ramsad, wari ufite imyaka 28. Mbere yari yatangajwe nk'uwaburiwe irengero nyuma y'igitero cya Iran cyagabwe muri Jordan, ariko Pentagon yavuze ko ubu bikekwa ko yapfanye n'abandi basirikare 2 muri icyo gitero, mu gihe undi musirikare nawe yiciwe mu kindi gitero cyabereye muri Iraq. Nubwo intambara hagati ya Amerika na Iran ikomeje gukaza umurego, abasesenguzi bavuga ko hari ibintu byinshi bishobora gukurikiraho bitewe n'ibyemeza impande zombi zizafata mu minsi iri imbere. Cyambere, Amerika ishobora gukomeza kongera ibitero byo mu kirere ku birindiro bya gisirikare bya Iran, cyane cyane ku bikorwa bifitanye isano n'inganda za nucleaire, ububiko bw'intwaro, ibigo by'ubutasi n'ahakorera imitwe ishyigikiwe na Iran mu burasirazuba bwo hagati. Perezida Donald Trump yamaze gutangaza ko azakomeza gusubiza mu buryo bukomeye ku gitero icyo ari cyo cyose cyakorerwa inyungu za Amerika cyangwa amato anyura mu muyoboro wa Hormuz. Ku rundi ruhande, Iran nayo ishobora gukomeza kwihorera ikoresheje misile, drone cyangwa imitwe ishyigikiwe ikorera mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo bishobora kwibasira ibirindiro bya Amerika, amato y'ubucuruzi cyangwa ibihugu bifitanye na Washington muri ako karere. Ikindi gishobora gukurikiraho nuko ibiciro bya peteroli byakomeza kuzamuka. Umutekano muke mu muyoboro wa Hormuz ushobora gutuma ubwikorezi bwa peteroli bugorana, bigatuma ibihugu byinshi bihura n'izamuka ry'ibiciro ry'ingufu ndetse n'ibindi bicuruzwa. Nubwo imirwano ikomeza, amahanga aracyashishikariza impande zombi gusubira ku meza y'ibiganiro.
Umuryango w'Abibumbye n'ibihugu byinshi bikomeye ukomeje gusaba ko habaho ibiganiro bya diplomasi kugira ngo hirindwe intambara ishobora kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi ndetse no ku mutekano mpuzamahanga. Abasesenguzi bavuga ko icyemezo Amerika na Iran bazafata mu minsi n'ibyumweru biri imbere aricyo kizagena niba amakimbirane azagabanuka cyangwa niba intambara izafata indi ntera ikarushaho kugira ingaruka ku isi yose. Mu gihe kandi amakimbirane hagati ya Amerika na Iran akomeje gufata indi ntera, umubano wa Amerika na Arabia Saudite nawe uragenda urushaho gukomera kurusha uko wari umeze mu myaka ishize. Mu myaka ine ishize uwari perezida wa Amerika Joe Biden yari yagaragaje kutumvikana gukomeye n'igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman. Icyo gihe Biden yari yanavuze ko ashaka ko Arabia Saudite iba igihugu kigizweho ku rwego mpuzamahanga nyuma y'uko inzego z'ubutasi za Amerika zivuze ko igikomangoma cyagize uruhare mu ica ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi wari utuye muri Amerika akicirwa muri konsila ya Arabia Saudite Istanbul muri Turukiya. Nyamara intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yatumye ibiciro bya peteroli bizamuka cyane ku isi. Ibi byatumye Biden yegera Arabia Saudite, igihugu cya mbere ku isi cyohereza peteroli nyinshi hanze, asaba ubufasha bwo kugabanya ihungabana ry'ibiciro bya peteroli. Nubwo bombi baje guhura bakanasuhuzanya, umubano wa Biden n'ubuyobozi bwa Arabia Saudite ni wahise usubira ku rwego rwiza. Ibyo byahindutse nyuma y'uko Donald Trump asubiye ku butegetsi. Perezida Trump yahise atangira gushimangira umubano wa hafi na Arabia Saudite. Muri Gicurasi 2025, Arabia Saudite yabaye igihugu cya mbere Trump yagira uruzinduko rukomeye nyuma yo kongera kuba perezida wa Amerika. Muri urwo ruzinduko ibigo byo muri Arabia Saudite byatangaje gahunda yo gushora muri Amerika amafaranga agera kuri miliyari 600 z'amadolari. Mu Gushyingo 2025, Trump yongeye kwakira igikomangoma Mohammed bin Salman muri White House mu buryo bwihariye. Yakiriwe ku itapi itukura, ahabwa icyubahiro cya gisirikare ndetse anazengurutswe inyubako ya perezidanse ya Amerika. Trump akunze no kuvuga amagambo agaragaza ko afitiye icyizere abayobozi ba Arabia Saudite. Akenshi yavuze ko umwami Salman bin Abdulaziz yamubwiye ko Amerika yari yaracitse intege mu gihe cya Joe Biden. Mu mezi ashize Arabia Saudite nayo yatangiye kugerwaho n'ingaruka z'intambara hagati ya Amerika na Iran. Ibitero byagabwe n'imitwe ishyigikiwe na Iran byahungabanije ibikorwa by'igihugu, harimo n'iyoherezwa rya peteroli ku masoko mpuzamahanga. Ibi byatumye ubufatanye bwa Amerika na Arabia Saudite mu bya gisirikare n'umutekano burushaho gukomera, kuko ibihugu byombi bihuriye ku ntego yo kurinda umutekano w'akarere no kurinda urujya n'uruza rwa peteroli mu burasirazuba bwo hagati. Amerika na Arabia Saudite biteganijwe gutangaza ku mugaragaro ko byageze ku masezerano azafasha Arabia Saudite gutangira gukoresha ingufu za nucleaire mu rwego rwo kubyaza amashanyarazi, bikazaba bibaye ubwa mbere iki gihugu cyemererwa gutera iyo ntambwe. Makuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Amerika avuga ko ayo masezerano azemerera ibigo byo muri Amerika kubaka no gukoresha inganda zitanga amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire ku butaka bwa Arabia Saudite. Kimwe mu bice by'ingenzi bigize mu masezerano n'uko Arabia Saudite ishobora kwemererwa gutunganya uranium ikenewe mu nganda zayo za nucleaire aho kuyitumiza mu mahanga nk'uko byagiye bikorwa n'ibindi bihugu. Bivugwa ko icyo gikorwa kizajya kibera mu ruganda ruzubakwa na Amerika imbere muri Arabia Saudite, ibintu bitandukanye n'amasezerano Amerika yagiranye na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu 2009. Nubwo amazina y'ibigo bizashyira mu bikorwa uyu mushinga ataratangazwa, amakuru avuga ko inteko nshinga amategeko ya Amerika izabanza kugishwa inama mbere y'uko ayo masezerano atangira gushyirwa mu bikorwa. Aya masezerano afatwa nk'intambwe ikomeye mu gushimangira umubano wa Washington na Riyadh, cyane cyane mu gihe Amerika ikomeje gushaka gukomeza ubufatanye bwayo na Arabia Saudite mu rwego rw'umutekano, ingufu ndetse n'ishoramari.